Fl-2023 il-Kummissjoni Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità investigat madwar 400 każ fejn persuni b'diżabilità ħassew mid-diskriminati minħabba d-diżabilità tagħhom. Fil-preżentazzjoni ta' rapport ta' ħidma tal-Kummissjoni, il-Kummissarju Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità, Rhoda Garland, qalet li meta mqabbel mas-sena ta' qabel l-ilmenti naqsu b'20%. We have been involved in a lot of investigations, looking into accessibility issues and also enforcement of blue badges. Fil-fatt, fl-2023 il-Kummissjoni fl-irwol li għandha ta' nfurzar tal-Blue Badges ikkonfeskat 123 Blue Badge falsifikati. Fl-istess waqt ġabret 136 Blue Badge li kienu qed jintużaw b'mod illegali. Is-soktat ukoll fil-ħidma sabiex kulħadd ikollu dritt jgħix b'mod indipendenti u fil-komunità. F'dan ir-rigward organizzat żewġ konferenzi. Il-Kummissarju Rhoda Garland semmet ukoll kif il-Kummissjoni għaddejja b'riċerka dwar dan is-suġġett biex fuqha tifforma l-bażi għall-istrateġija. Intant, ċifri pubblikati fl-istess rapport juru li n-numru ta' persuni b'diżabilità reġistrati ma' CRPD sal-aħħar ta' Diċembru 2023 kien jammonta l 27,091. Minnhom kien hemm 20,978 b'diżabilità fiżika fil-waqt li 4,887 għandhom diżabilità intellettwali. 3,746 persuna għandhom diżabilità psikosoċjali, 2,775 għandhom nuqqas ta' smigħ u 1,878 ibatu minn nuqqas ta' dawl. Rapport juri li matul l-2023 il-Kummissjoni ħarġet aktar minn 7,000 persuna f'entitajiet pubbliċi u privati bilan li ikunu aktar konxi ta' drittijiet tal-persuni b'diżabilità. Fi stqarrija l-Ministru l-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia Portelli semmiet kif matul l-2023 saret dik li sejħet l-akbar riforma fis-settur tal-assistent personali. Żidet tgħid li din ir-riforma se twassal għal bidla totali fil-ħsieb tas-soċjetà u se timbotta l-qudiem il-kunċett ta' ixxien indipendenti.